Willakuykunaqa chayamushallanmi Jesuasiminchis wawqiypanay imataq kuna p'unchaw pasarqan. Qayna p'unchay pasaron imataq kay Perú suyunchispi. Yashankichu, Raúl Celis, huk allin radiopi rimaq runa, allintan pay imaymanamanta t'uqachimuq rimamuq hinasnin yaw ama kayta ruwaychu yaw kayta ruway kaymi mana allin ruwasqaki nispa lluyta pay rimapayaq. Hinaspa qayna p'unchay 5:20 de la mañana nisqata radiopi rimakuchkaqtin hap'irparinki iskay sikarikuna hinas wañurachinku qhawarisunchis chikallanta kayta imaynan kay qukuran. El periodista Raúl Celi López, reconocido conductor de radio en Iquitos, fue asesinado a balazos esta mañana por presuntos sicarios cuando llegaba a su centro de labores en el centro de la capital loretana. Según contaron algunos testigos, la mototaxi en la que viajaba el hombre de prensa fue interceptado por una moto en el que viajaban dos sujetos y uno de ellos le disparó a quemarropa. Manangay Perú suyupi pipas taqñachu kawsan radio pirimanki wañurachishunkiku, yachachiq kanki wañurachishunkiku, fiscal nisqa kanki qatikachashunkiku, qullqisapa kanki qatikachashunkiku. Imañataq Perú suyunchisqa chaykamataq Dina Boluarteqa nishankunanqa manan 16.000 soles tañachu ganasaq, kunanqa 35.685 soles nisqataña ganasaq. Chayna dañankuna wakin ministro nisqakunataq kusisqa huqlaw suyukunapi purikunku, manapis Perú suyu runakuna payma imatapas qukunmachu hina. Chaymi wawqiypanay llachanakin willakuykunata manaña Castilla simipi yachanki chaymi nuqayku qiswa simipi rimarimuyku qankuna yuyaychanakispaq, qankuna allin kanakichispa imapis kaqtinqa rimarikunakichispaq. Chaymi wawqiypanay qhawari kay kuyayta kay rimaq masinchista wañurachinku. Imaniwaqmi qan allinchu manachu, manay allinchu kayqa, manan allinchu. Hinan wawqiypanay ña Perú suyukunan 14 de mayo nisqata paro. Chaypi ña chay lluy puririnqaku riki imapaq kay llaqtakunata nuqanchis kay umallaqkunawan allinta qhawarichikunanchirayku. Chaymi wawqiypanay kuna p'unchay willakuy tupananchiskama.